Ia malo so I moa tatu atunu nei tu lao le aso. Fata alo fatu iti sina matama matua o lo nofo mai le fale ia. Mamai moa mai fo il tatu o polo kalama o le Saili le Atamai. O lo lalo le wawaainga. Al tatu Kristu fata si inei mapsanga. Ia mal tatu prestene le sungal fo mai ia Rose Vaughn makaiwi pato. Tutuila mamanua ia o paia mau mamalu atu whaatini o tau sala. O la leo o ia se upu o le au na I se na whaile a malape. Ai tau ono o whape atu. Ia maa lo so I fua maua. Se I le vi inga mal whaftai I le atua o tatu au lia mai foile nei a so fau, nei vai a so fau. Ia a le a amata atu tatu kalama ona pupu tatu teimi. Awa foi o nei polo kalama o le ofisa o onga masue Samoa. O le alawa o tatu whaatasi ai nei ma na iali I foi e whaingalui ma wha I na I tatu ofisa na. Mena le tau whai tete atu ala o tal noa atu da ngana. E te rosi ste. E ana whapea mai leo tau mai tia te au. Anti, e selo upu nei whai. Ai le ngata foi na. Ia ele toe po se lilo tutuila mamanua al tau sisila mai le nofo atu fo'i o amen fupuleai o le neia li ia ua tau sila ua tau lawi loa I le tele o lan tau tua I nei tato kolisi tu whatasi I le au mainga manga lue whatasi matamaiti ma tato whanau I nei I le whainga o nga production CFI lea to te o mai e matamata ai Ia afta oma fo ia na production selua le production mulia o le mama mia amen ia o le ala wa mata la SSI production fo a amen le flying daggers wa ia la semana to amen e nga lue fata si maltatu officer le o le officer wa o nga masu Samoa po le Samoan studies e se mana ia fo le manatu o titi lo fa pe ai Se o mana ia foi manatu a emenia e ngā lue whātasi maltatu ofisa lea. A wae e iai I le ngangana ma le anganu. A le atu o atu ia eti ia se I whai e so saunoanga foi se temi le titi lava mo tatu ofisa lea te lua ngā lue ma Charles. Ia maltatu connection lea ma I ma emeni le. Motu o Fiafiaga. Motu o Fiafiaga te le lopo o. Ok, ia le lala. Ia whai e so saunoanga eti. Whaftai mo le amanoa, Fatima. Ia mai whatalo whātu le mai mo tāpoi mai e seo tātou atunu. Ia, malo soi fuori ni tai a fo. Ia, malo soi fuori. Ia, malo lava. Ia, a o le iar moto re pāu si le fia. O lo ingoa o eti. Ma o lo whaingaruenga nei. Ia, I le ofisa o onga maso suenga Samoa. Ia, po le Samoan Studies Institute. Yeah, o se assistant researcher ma le translator. Ia o ngaruenga lava I o lo tamu whai I le mātou lava ia pito la au o le oi tu e sue. Ia ma le whalili upu. O a lava ngaruenga I tu mai ma au mai tutonu o tātou ofisa. Ia o nao ni vaenga ia tamu whai e whamtala atu. O le mātou ngaruenga lai whai o le whalili upu. Ia a whapea whateitainga ia o ni ngaruenga au mai le officer wa aitau o le officer soifo maloloina o le officer kovana ia o si mātou pito la au na mātou te whalili ua upu ia au mai o na toi avile iai I se tau ngofie lava ele tau tātere ai tau ngofie ia o le mātou ngaruenga whai whatasi lea o ni se ngaruenga o lo whianga iai le officer ngaruenga sue mātou te sue mai tāla o nuu ia le peo ni lau sile fia le tunu ia ia tātou tusi o le tālarita ui o le lominga tasi, lominga lua, tolu, ma le lominga muli lea, o lominga whao, tala manua. O le tala le motu sai manua tele. O le o mawhai ona, o maua mai tala, mawhai re tātou tusi. O le temi nei, o le olo ngā luele ofisa lominga lima. O lominga lima la, le olo tamu whai e tuu iai ia tala o nuu na misi mai luma le volume 1 to volume 4. Ia, o se tala atu lea, ila o lea pito la au. Ai tu lea vanangoa le sunga ia saremu, e tamu whai e tua i fo iso na saunoanga tu sai mo na yanga wenga lo fenga yai mo falo ia se fai so saunoanga Charles ia oftare mo le no e fono fapi foi le fatu lima sunga tu so talo fatu le mano la tu mai mo mai ne foi vaenga le la holi bota fo
Ia, whatalo whatwela usunga whatima ole, ule whai tau sa maanga ni tai au, whape whoile sunga whai au ngai amen whakule. Ia le naua mai ona wha ilo atu ele sunga tapsoa nisi whai au nanga le namatu ofisa. Ia ila lo le ofisa o ongam susu e Samoa. Ia o se tasi whai isi polokalame o le whai o le oi tua ia onga maulunga. Ia pe ona ia le high school outreach. E lai whaatino ai ia polokalame nei tua iau. Ina ia tatai mai e mawhauwhaunga o tamitia au ngaro le whisenga spururua. I le tāua fo le mataupu o Salmon Studies. E wai mo i rawa te reo tamiti e tau whaaleanga o te le tātunga ngana ma tātunga ngami. Moni la. Ia le mea moni lava i e whai e tāua mo leo langa le tamaititi. Ai mai se lava le tamaititi Samoa. E au ngā mo i lava ia. Ia wai luna silafia i le tātunga nganu ma tātunga ngana. O le isi vaenga i fia pa i esu talanga nei tūla o le vaenga leo lo va lua ma le kalapu o le sunga ia Amen, le House of Flying Daggers. Ia o le mātou asosi leo tangata onga mo le Whasamoa o le Students Association for Whasamoa po SAF. E la mātou te ngarugu e whātasi ma le sunga ia Amen ma le kalapu o le House of Flying Daggers. Ia wafu i le whamoe na o le motu o Fiafiaga. Ia awa o le kalapu lea o le SAF, o le kalapu Samoa lavana ia a le ofisa o ongam susu e Samoa. Ia o le tele lava o valaulia malo le pe o whaafiafianga, ia o awa whailoinga. Le tele lava ina valaulia ia le SAF a le tatou ofisa. O le masina whautua nai sa mau e whare mato valaulia i le mai le Blue Sky, le sunga le polisiri atu ia sopu. Ia lea sa mato Fatino e fosse awa le whailo inga mo le corporate team a le Blue Sky lea sa malanga mai e parawilola to 5G. Ia le awa lawa ia sa Fatino umai tamitia aunga. Ia peo le isi au ngare na o SAF. Ina ia tamawhai awa ia tamiti e Fatino o tatou tūmanga. Ia se tala tu lea male, hanga whaelolo nei fuitu la. O le si foi lo vai atu lea e tima Charles. O lo tele foi a valaulia e Samuel Malo. E whaonga ia o tōni man whanau. O tamaiti lāne ia la o ngā le o e whai ia polokalama ngā malo pia whai. Ia, moni la. O alam whanau o tātou kolisi e. Ai le o whaapela ngwana o tamaiti o leo o avela tau matau pura Samoa polo o major Samoa. It's tala lava i tua. So se isi lava interested, e mawale ama noa i mwhaiona join ai le SAF ma. If I had to allow Sala te olua, every time I see you both standing up there and saying or doing a speech or talking, I am so proud of you, of you both. Au te loa foi tangata foi si tatu atu no o mai mo foi si sila foi I mea te loa iai. E mimita I ta, and that's exactly what your office, your program is aiming for. Ia lava le o inga o le ngangana ma le anganuu I whanau tutuila ma manua. Lea foi la wato whaatasi foi ma sosoani foi ma connect whaakasi ma Amen. I langa ia foi ngā luenga le whai tonu o police tu whaatasi anga production sia. A lewa a mai e ma Whasamoa. Se mea amana, no wailo le mele lunga I mele pe ai. Se o mo kwa manga ia wasiri longa lava la au loa ia e whawhetai atu lava I le awhionga ai ono ia o ke naisa whauolo mo le whaava noa ina whauolua te me te lua mai e me se le sunga ia Amen. E tatoftu whaa ia I foi Amen. Can you say a little bit about I le Motu o Fiafiaga lea and why you had thought to bring Salmon Studies in it? Well, thank you for this opportunity for having us. Motu Fiafiaga is just another event we wanted to, bring to the college to embrace and encourage the youth, especially the students, empowering our Samoan culture. We wanted to collaborate with Samoan Studies only because most of the students that are in Samoan Studies are also part of our club, and we wanted to combine the two clubs to showcase the talents that both clubs have. So although this is two separate clubs, but it's actually one school. It's American Samoa Community College. These are our own students. And it's a 2-night event.
it's not only Samoans, we've also have other islands such as Hawaii, Tokelau, Tahiti, Tonga, and Maori culture that will be displayed in forms of performance. So it's something new, and it's something that we want to continue and bring new ideas. Eloi foi tamiti not only our culture but other cultures. So hopefully, if you do attend, that you will see that culture come to life. Ya o mea ia ka ko vai o i Hawaii mai se kung uya la kam Fiafiaga go not only with the performance but also with the food. And ya umak for nga events ya pa pe la ya ko ka plisi lu awo wo mai and bring out more creativity not only from us but also the students who are participating. In fact, na e ta ua mai le aso le o te leo la so valu le Friday le. Ia o la so whareile la so valu baso ngei le whaile corporate events, which is only corporate tables. E ono se lau tawa le lau ia pe uma toi lima lau o tutoi. Ia a o le aso tonai maki iwa le whaile just general admission anga onga fuala ia, which is $20 for a pre-sold ticket, but a pele mosa ticket, ya ole tolus fulu fai tutua. Amen o tupela nei e ao i le tō production CFI. O whemea ave ia, e whemea o nā e tupe nei. So the monies they collect, it all goes back to the clubs to support whatever programs they have. For the Motu Fiafiaga, it'll go back to SAF and then partially to us. For our past production, aside from it going to the current club member during that semester, o le tupe lava tutoe pea umaya a plokalama a kalapul semester. Ia e wha wawe mako plokalama I kausanga el semester le so ai. Pela le this semester we had Inspire workshops, we had Valentine stuff. All of these events, ia o kupeanga because ele ASCC fundraiser koe le whewhasilia kumako kuaku ia inga mawhanau e koe mengisi kupe konga. So whatever fund we have left over, it'll shift over to the next semester if Prokalamaya events are whanau. Ia te whawhapea tangata Samoa e te mata. Ai ale kodisi, o lea mongo lea mi whai se tupe a kodisi e sosoani ia amen ma nga production. Ia si sila whai tutuila ma manua. Ia wa uti ti ale mea na o bekuana I nei tatu kodisi tu whatasi. Ia wha ngā aloa ia tāleni ma productions ngei wa whai e amen I ngei. So e ma le tupe. Whai e ia latou a me whai ai. Leo o tō sila tō tele lava o tō tuila manua o tō sila matoa mai e mai moa ia production sa amen I nga whai. Ia a whai e amen se production o se pe o malava. Oka se maa mai. Ia o mea o mana whatau whaonane tupe lea charge ia tātou. E whaia ia e lātou, whaia ia e lātou, ia lātou me tipi ma me te unga e whaia le production. Ai whaftai atu lawa a oe amen I lo songa ma lo walufa I tangata o whanau o se tatu atunu. I le, se mea o ngāwho I le mea ni e tima chos. A me se mea le cool production ai whaonga ai la le ngana ma le anganu I te tonu o le production le ai fo ia a amen o le motu o Fiafiaga o le motu ia Fiafia e ali fa mai se o e Fiafia le motu o tutuila ma manua e Fiafia lava la ia tutuila ma manua ia me foi ana e o tamo fai lava I le sunga ia amen e fai ia na polokalama a me se la kalapu le o flying daggers te masalu o tō whaalongo le kalapu ngā le ta e le sunga ia amen a o mea na e alua ia la tō tupe le aia la inga charge ia koe ngā productions lea I le MPC amen ia tō whai si solo saunoanga I le matautia o polo kalama lea amen o le ale lua ai ia le production lea le motu o Fiafiaga e whora whapia tu le saunoanga le sunga ia whapuleai. Ia o tato e ipe le mata o pulea tau tupi. Ia mō le sila fia le atunu. Ia, sa tamo whai lava ina ia au mai se show e
Tato whapea se show e ngata I show o le winga whamtalanga. A whailo le aholo e whaile I tu a inga show le ta o le luau le whai ngoi no le moto whiwhianga. Yeah, try to bring it to life. Mai tene lau mea e whaongai la tupe o le winga tala. Yeah, o costumes al whanau. O la tau ofu ese. Yeah, o backdrops. O moli, o me e rent mai whaonga, o stages, everything. E mana o mi e lana tupe. E le whapea, i se I songa ako kupe. I e ngaki ngofo ma wha tupe, mwane I mea. Ako kupe a mene. Alo winga tala. Ia, pe ora mafuanga lea, ia wala, iona tatou o le tulanga, ia o le lua o matou pole whai, o le corporate events. Ia ma le tatou general admission. Ai moli ia nganga whaptai tu sai ma le whapsiri. Ia, le sunga ia pula I tu sai fo I matapenanga moli nei lawa ia semester. Ia, o leo whapo mātou whai mea whātasi e. Mai moni, o tamaiti lava ne iai I le staff, o tamaiti ai ne iai I le Flying Daggers. E te lea lau taimi, before we even collabed on this performance, ia, e whai whakasi a mātou ngā ruenga, mo le silafia, ia o lea lau o mali nei whaftai le sunga whapule ai. Ia o lea wā ese tō whāma sa manatu foi. O le ata tō walolo e whaista tō show whapea. Ai mai sei, o le māsina le lei mo le silafia le sunga whatimu. O le māsina o le ngangana sa moa. Le ai fata o le ngana samo ia wa pa utonu lava la masina le nei mo feta o tala feunga foi la ma tato fa moi le foi la tamo faina ia mirror mai le tato moto fifianga e fa sa mo me la matanga I tau foi unga ia vaenga ia o mai ono me foi ona fa Britania ai tamo faina mai fa sa mo o le amato le fa matala ina tunga le mafuanga wa le ono fa ingo tutu ilo le moto fifianga ai le yalo su mai le po le fiafi ona I loa le po fia tonu na maua mai ai le ngo moto fiafianga ai mai se fo ile isi ngo le fa ngo ina tutu ilo le moto salaia e ona Virgin SSI ia ai ole amato le ta ua to te nei ai le yalo su mai le tato show ole a o se fam talanga ole tulanga ia paule so o fon fa pia tu tu le no ia sa le mo pe se si fa popo ia te ramura no naua pe sa no tapso ma to tele fai loa to tulanga wala yuna fai motu tuila ia polta ko America sa mo fu moto fiafianga po le moto salaia ia le tala au mai I po ia lua le fatino le famo mo ona sila fiati le mafuanga wala yuna ma ole fai ngoanga le foi famo moi ai mo le silfia o lo pe ora ta o le sunga fupule ai ele ngata na o siva samo e lo fatino foi tu manga I mesi foi ia siva isia tu motu Ioi per mafuanga le na wala I nona fa solo fa pena ona e tau tatai me mafaufaunga I le foi tau lea o Samoa o le fatu o le polisia ia wa o le fafiafianga lava ia e tomua lava ia Samoa ona fa solo lo le isia tu motu le Pasifika ai to I mai lava ia Samoa o ina e atoli o ile fa upunga le na o Samoa o le fatu o le polisia o fela vai e feta lo ia o le o ngatonu ngale mua le atu polisia yo tato atu motu ia o se ono fa pia te na tu sai male ia wa si la foi e ti ma chas ma emen ia te ia pio ta ia o ma to ia o le lo apo fina na sa wele o le moto fi ngata pa pea ia se ma ngai le moto fi ma le foi la te to lo ia moto fi ai le lo ton wala e ai le me na sa wele ngolea ala le ta wa tu wan le ai o mai la so le la so van amen e ese e vala au mai tu tonu to lima ia kako ia to lima vai ia lau to ia pode to lima te la kile no fo ali tano festa lau pe le la complimentary mai ka en mo to fi oh to lima le las to na ila lea e mafaiana o atu I o mai I le MPC le la fai e tolo pulo e te oe ane tolo pulo e te oe I lo songa ma lo to fama mau wa mai e le mele a e ali e tima Charles le moto fiafianga il kalapu le o Flying Daggers a wa o isi tato pulo kala mai na fai ia o mama bia Malaysia le na mo atu ia o me fa palangi me fa a le la wa mai fai tuli no al mele ia mo tato wa ia Samoa
ia. Ia tātou malama lele. Tali tonu mai o lua. Te masalo ai e o foi ai tangata matutua pe o ia o matua pa o la o te lei. Penso ia la pa. Awa ele matua le loa po femena maua mai ele ngole o le moto Fiafiaga motu tuila mamano. Ale ala o wa ese tofa. Ia te o tō nei, ia mese le Samoan Studies, ia whapea fo ia, i le sunga ia amen, ma le Flying Daggers. E whaile mea lea, ia malama i, ia tutu i la mamanua, i le mea na sawaile no lea, le moto Fiafiaga, o te salwa ia iani si mo wailoa mea na sawaile moto Fiafiaga. Te masalo lau vanga la, po wailoa Samoan Affairs, le mea sa moto Fiafiaga. Ai bana ia invite o mai uma po lea ia awa le ai atu ma falongolongo atu saunoanga nei ia o le matua mana ia ia pe SSI me te fia saunoa ai Charles eti ma amen il tatu polo kalama lea o tau ai atu tau uti tatu tain ia whaftai mana wanoa polo me toi talo atu le tatu atu no ia oi wholo maua mai le nei whasalonga so mai ma fio mai tātou te moni mawina e nei foi wha moe sa pena iari whanau o le mea moni te le tā leni o loo o nei le tātou lau mōr sa iri le Atamai ai pe o pau ia o awale ma whai ai ona whaatino ma se i whaali e tā leni o le whanau ia e ala e porkalama SSI pe ona sau noa mai ai le sunga ia whaatima ia ai o le tātou fofuanga le nā mo le vaiaso nei na swarile mana stonai ia a whai leini o mea whai, su mai tātou. A wai whaatasi le nei whamoe langolango whamoe whanau. Ia ngā fo ia tonu e toe tā pena toe nisi mea mo le lumanai. Ai, whaftai tele lau susunga mo le amanoa mga nā isi si mea e whia. Sau o unga ai fo i. Pai mai sa o unga ai i ka popolo kalama le kau promota ku i laso valele. Ia, after era mo le manoa, ia nau sina toi upua le nasa whaata atu e le mawhai una atoa i ta penanga whanau. Ia pēr whai le atoa li ufuri masina i tūrango lau ia sa atoa lau ia toi lima lau ia toi ia a whai na vai. E o sa no tapso. Nei te ua vele misi lau ma mea wei misi ai le tau tio ta penanga alum whanau le a whaatino le po le ia a whai e ni alofa i toi lima lava tatu lau i toi ia whananga whanau tai. Ia amen pe SSI me te fia saunoa ai le uman tatu whaftai atu lava ia te oe e lau songa fu i tau. Awa o matamata le mama mia ma le si production mo mua. I was just so amazed. It garengi le ye tato whanau. Oka, I mean, e makwa ka le nia tato whanau, and you're the one who brought it out. You're the one who told the kids, you have it, just bring it out. And that's exactly what happened in the past productions that you had. E sisi me te fia saunoa ia i kumal tato polo kalama. Patai, a whapea fo o whanau matamata mai le show. Yeah, if you're interested in when you do come to college next semester, join any of the clubs. Put yourself out there. Don't be shy. You'll be so surprised at the amount of talents that you have. Last week, Friday lang nga 5 kalama le teacher education department. Yang nga 5 mako mini open mic. O kalma nga ya leo Kamiki High School. Eri mama ko ila ya. KK foi mako yel mga ya kalingi ko they have it in them. Ya o se tala mai le prokalama le Motu Fiafiaga nga le famanino lava nga ke ufa pe nga wa ole le la nga fa nga proka de ai o mato lava ma le Samoan department like ufa kasi because without them we wouldn't have a program. Fa pe fa now because if le for your south fa now ya o nga sipa because le kai mi fa tulanga inga if I mako nga me every day I fa'ataua lava le vasenga. So imagine fa'apalingi vasenga o ngā mea le ainga fa'apefo ia le lotu o mea uma lava ia e tama whai lava mātou because e ongo se lau le kāua le corporate table. Ele se ongo se lau e maua ngō fie. Ia mātou lava ia uma kule show
Fiafia ia whanau, ia whapea fo ia i tangata leo atu e mata puai le performance at whanau. So you won't regret it, and we hope that you do come out on Friday or Saturday. Because ia ngale luangi po le whapea malolia po koe whaking olola ia. Yeah, but come out and show your support, and we hope that you will be satisfied. Yeah, I'm sure. I'm sure they will be satisfied with the past productions that we have had here at ASCC. It was just awesome. Everybody's been talking about it, and in fact, they had requested to you to have it again and again. Maybe me foi lá na le la tupune foi il production le la fai nei le sovaleli. I fia lava le anganga e maua uma lava i nei tatu polisi tu fatas. Uma le senior lau whanau. Tuli mai i nei tato kolisi tu fatas. Lua tau sanga e afo ia o ngā i nei, ona wa maua le atamai, maua le mea uma le lei e sauniuni e o atu i Amerika i a onga te tele. Le lua tau sanga le i nei tato kolisi tu fatas. Ma le si mea le lau tau whanongolongo mai tuile mamanua. Polo kalama matangofia ia tupu nei i le kolisi tu fatas. Pela polo kalama lea makalapu ia le sunga ia whipule ai. Ia ai whapea foi Eti ma Charles i lunga i le tatou Samoan Studies. E matangofia ma le lei ia polo kalama tutuila manua. O lo whaia i nei i le tatou kolisi tu fatas. Ia mea nā tate una, ia tua, ia tō whanau. A uma le senior ia pole high school. Umai i nei e wha onga tameti i le watausanga. E te kia le leia e instructors, ma tangata uma i nei tatou kolisi a tatou whanau. Uova ai ia amen o le te leo o le afo i o le. O le te leo le on sai. Awaya la wa lo fo e lo sunga pe a lua fatasi ma tatu fana ma tua ya le ustai ya fi fayatu awo va ai le lava le o mo sa e fer wa i ma fule ai di eti ma chat ya ele ai sa tava ya tu e fai le mu asi le o amen sian fana pe fai anga practice ya te masalo pe ese si mea o la fa umal tato o le la mo ele me ai le ono se la le o fa longo tanyo mo e mal ai ya ai na o to fa longo mai tu le manua ya o le aso valele mati la so valu ono se la le corporate table ya e tato me tau sami ia e matua mana ia me tau sami pe asanga ngai la tama ia o Samoan Studies se prepare mai ia a o lo le la stona ia na isa o la ia na le los fulu ata la ia o mai e tato mata ma falongolongo foi i le Motu o Fiafiaga production e la fai e sa au amen ia a te masalo o tato polo kalama nani Eti ma Charles ma le sunga ia whipule ai e mole atu o whaftai tele i le taipo director foi i le awhionga ia ai ono o ke nai sa whau olo i le whawanoa ina foi o lua teimi e te lo suma ia i tato whtuwha ia i foi i le neipolo kalama matango fie e whapena foi le sunga ia whipule ai whaftai lava ai te loa lo pisi nei aso ia au whawanoa lava lo teimi e te suma ia i tato o tatala noa i foi ma whalawi loa atu ia tutu ile ma manua le nei foi production mana ia o le atu punea la so valeli ia o tato polo kalama nā tuila manua talo sia ia ua fia ina lo fina ngalo le foi polo kalama mata no fie o le a faia foi el tato kolisi tu fatasi ia ma tato fanau mo le atu faftai foi nai sunga nei ele sumai ia ma sosoani foi e tato fanau a wala ma mea le leimo la tau le lumanai a fai lava waiai se upu ua le longo maalie e lau whafonga anga. Ia malu ave e fale
lo fingal tem salo lo fa kama ye ko lo ye ngo mai to tu si mai la lo ni si me se o upuane ya Fatima ye fa yo le to sui mai se si introduction mo se si me wo lo di etima ma sa nge ku ye se mo professor la vale ko lo ai ya fa manu ya tu le tu etina ma tama ma tu lo no fo mal fale ma mai mo mal ta tu polo kalama wa o Fatima fo minalen ke o de to fa se fo